hayi angeke azaziselela umfowethu lo olokho ebhizi namadoda la hawu hayi ngithule ngingana ngithi wayibonga nakho manje bese ngiqhubeka nomsebenzi wami hayi kuyafika kuyanikelwa la uthatha yona le mali ifaka esikhwameni ayini ngiyabezwa abomama bathi hey vuka emaqandeni wena vuka emaqandeni uyabona ukuthi lo muntu obeqala enza lento nje useyalwa uyimpile ngithi mina kwenzani hawu ngimbuza siqhubeke mase kufika usuku ebesethi ubaba omncane wena mntombi uzogibela nalo usengibeza nalo mama wangani ukufaka ecrescent usifaka ucrescent ngitshele asizwani vele nje lo mama ngane lo nami nje ngangikwatele okay fine sambe ngihlisa nje umoya awona kona amagaraji lapha if imonto uPetroport la uthula ama total yes singene sipake khona ayehle mayehla angazi noma ucabanga ukuthi ngiyalwa la ngoba uza kithi ya wena ungikhomba ngomuntu wena awuzokwenza noma be sanibonani kulethu emakhaya igama lami ke mina ngokwazi ngokansele ngiphuma phansi nenkadla mathatha amnyama nginimingelela kune podcast lapho khona suka sixoxa nje ngezinto ezahlukahlukene ezithinta imphefumulo ezithinta inyama ezithinta zonke izimo mhlawumbe ngathiwa ibhekene nomuntu wakhe emnyama siyabonga kakhulu babukeli ke nokuthi nidlale indima enkulu ekutheni le podcast ikhule igcine ibe yilento eyiyo namhlanje kuningi ke mhlawumbe sesibhekene nakho singabantu base South Africa kodwa ngokuba nina nikhona nikwenze kwaba possible namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba noma wami lapha eceleni kwami mhlawumbe uzozishiya igama lakhe noma uzosichaza ukuthi umabani wakwabani njoba silapha sihlangene ngani kungani esibhalile mhlawumbe sibingelele ababukeli bethu emakhaya uphinde futhi uzisho ukuthi mhlawumbe ubani ngiyanibingelela ababukeli mina uNtombi Buthelezi ngibuya endaweni yase Vryheid kodwa ke ngokuhlala ngila eParadise Park uMashenge yebo wagcina ukane lapho Kathabethe okay aske siliqale uqaleni lolu daba mhlawumbe size ngalo utshela umbukele ekhaya ukuthi inkinga esibhekene nayo yini kwasukaphi kungani sihlangene namhlanje kusho ukuthi inkinga engibhekene nayo ngahlangana nomnyeni wami ngo-1993 ngo-94 ngathola umntwana wakhe kusho ukuthi ukuhamba kwesikhathi sesigcina sesihlala ndawonye ngahlala naye sikwela nginomntwana ngo-94 uthe ngo-1999 ngazothola omunye umntwana futhi omfana mase sibona ukuthi hayi izinto ke manje seziya ngokukhula abantwana bayakhula nathi sibhizi sihambe sihlala sasihambe siqhasha sihlala nasemahostel kwaze kwafika isikhathi sokuthi ke ubaba basethi ukuthenga indlu kuthi ngawo-99 wabe eyovela ekhaya ngangi-pregnant ngaleso sikhathi ayovele ukhiphe emalobolo after that sabuya ngazodeliver umntwana ngimtholele khona la eNatal Spruit ngihlala kwami Spruit ngihlale more than 10 years hayi kwase ekugcineni kwafanele sithole indlu sabuya ke sazohlala la eForster iParadise Park ngaphansi kweForster kusho ukuthi indlu sithole ngono 2001 oh nice lapha eSpruit besihlala sonke nefamily yakhe ubaba benefamily obabe bawu3 kwabo yena umdala kube khona omunye wayiphoyisa naye washona wagula nje egulile ezandleni zami lokhu ngimnakekela waze wathi ufika isuku lokuthi ke impilo yakhe iyaphela okay after that lo mncane lo ugcine prison order yena hayi ke saqhubha impilo njalo esisefoslo ubaba omncane naye uthola indlu yakhe eVilalisa ukuhamba kwesikhathi ngo-2007 ngathi ngiqeda umatric wami ngangilungisa ngangikade ngifeilile wangiqeda ukulungisa la eThuthomfundo after that ngase ngiya kwenye college ngenza inursing
hey after that izinto azange hamba kahle baba lokho uyagula uyagula ubaba sefanele nginakekele yena ke manje esikoleni ngiqedile ngasithola certificate angisakwazi manje ukuyosebenza hayi kwafanele ngimnakekele kwaze kwafika isikhathi ukuthi uyendlula emhlabeni wandlula ngo2010 kwamhlula ukufa washonela khona la kwesinye isibhedlela private la eFoslo Butholo izinto zaqala ke sashintsha masithi sahlezi lapha ya ngafuthi ngikhumbula kahle ngangihambe nabanye omama basesontweni nomfundisi wami ngangihamba ngisasonta kwenye ilento isonto lami khona ngangisonta kulokudala masibhizinisi lokhu siyathandaza lokhu siyakhuleka hayi thena noma ngibatshele bona batshele mina bese ngithi mina sengizule emzimbeni wami ukuthi vele usiyashiya ubaba bese bethi hayi kuzofanele usuke ke la hayi nangampela ngisuke the time ngiphuma bengisanye kwenye reception sahlala khona lapha ngifonela ubaba omncane umfowabo hey uzobonakala afike mayifika aqoqa sesiyaqoqa vele sesiyaqoqa vele sekuphelile thathi ikhiya zemonto sibuye athi ufuna ID ngimnika yonke into hayi cha sasi la eParadise yonke into yenziwa la uma sekulento sokuqhubeka la eParadise anginakile mina ukuthi izinto ziyashintsha ngiyamuzwa nje ubhisi ukukhuluma nabo bonke abantu bakubo hey kunje hayi angeke ngivume nokuthi lo mfazi lo hawu ngithi mina ukhuluma nami phela lo angeke ngivume ukuthi azilele umfowethu uzozila kanjani umuntu uyambona uthunjani uzobulokhu ebiza amadoda la ngingena amadoda ephuma ngeke kancane ikhala ngakwena oyikhala kwena uxoxa umbukele ekhaya ngiyizwa ukuthi no akhonke awuna kusithola nemali khulileka uxolo umbukele ekhaya no ungakhathazeki ngizobe sengifaka mina nje ku flight mode okay hayi isithule yebo uyafona ukuthi untombi noma nimbona uyafona fonela abantu babo hayi angeke azaziselela umfowethu lo olokho ebhizi ngamadoda la hawu hayi ngithule ngingana ngithi wayibonga nakho manje bese ngiqhubeka nomsebenzi wami hayi kuyafika kuyanikelwa la uthatha yona le mali ifaka esikhwameni ayini ngiyabezwa abomama bathi hey vuka emaqandeni wena vuka emaqandeni uyabona ukuthi lo muntu obeqala enza lento nje useyalwa uyimpile ngithi mina wenzani hawu ngimbuzi ngithi mina iza ngaphi waye uthi usuthatha isoso manje wena uthatha imali lapha esoseni athi ya abafowethu labathe bezonikela vale umlomo kufike usuku lokuthi sesizohamba sekhaya mazokwehla nesidumbu imonto zuthu ngibele kulentsha khona enye kwakuthiwa iCrescent imoto yethenda la esaqala ngayo le athi kimi ya wena phuma hamba lapha kule Crescent le awuzogibela la kuzogibela inganzini hayi wena angithatha ngifaka kule Crescent la kule Crescent ubaba unomama wengane ebehlala eDikathole lo mama wengane ubaba wangichazela ngaye ngiyamazi noma ngingakazi ngibonana naye kusho ukuthi sizoqala ukubonana obubaba vele bengitshelile wasethi ngicela please umama wengane yami if kwenzeka ukuthi ngiyahamba emhlabeni ingane ngicela ungayishiyi ngaphandle yonke into oyenzayo manibhalisa imali ungamshiyi ngaphandle ngase ngithi mina hayi kulungile ngizokwenza nje obusho hayi uthe noma seshonile ubaba kanti wayekhona lapha esibhedlela ukuthi mina ngimazi ngambona nje intombazane seshona ubaba lokhu yayibamba ijacket ngithi mina ibuyisa lo jacket wena ayi into zomnyeni wambeka la hayibo sengitshela omunye umngane wami engahamba naye uthi hayibo uyabona lo muntu wena umbubhizi umuntu odonsa ijacket uyi mama wengane ngithi serious athi uyi ngithi ayikho vele into bengizoyihlanganisa nayo hayi sibuye size endlini siqhubeke mase kufika usuku ebesethi ubaba omncane wena mntombi uzogibela nalo usengibeza nalo mama wengane ngani ukufaka iCrescent usifaka uCrescent
ngitshele asizwani vele nje lo mama ngane lo nami nje ngangikwatele okay fine sambe ngehlisa nje umoya awona kona amagaraji lapha if imonto uPetroport la uthula ama total yes singene sipake khona ayehle mayehla angazi noma ucabanga ukuthi ngiyalwa la ngoba uza kithi ya wena ungikhomba ngomuntu wena awuzukwenza noma beyini oyithandayo la awuzukwenza noma beyini oyithandayo la yabona la umthetho wakho uzokuphelela le goal la siye ekhaya le ekhaya le awuzukwenza noma beyini phakuphelele la kusho umfabo yes mncane mdala mncane okay hayi kangaka ungangami nje wama 70s na yeah athi wena awuzukwenza noma beyini uyithandayo akuphelele lapho yazi nje uyangazi ke mina ngiyathanda ukuhlala vele ngithi hey baba mncane ngasho umnyeni wami la angithi uyophethe ikhandlela ungakusuka ekhandleleni ngoba kuthiwa awushini nekhandlela ekhandleleni ayibo useshiye mina hey ungasho umnyeni wami la magaraji samba sonke semakhaya angikwazi mawusuka lo uzokhuluma izinto ongahlangane nazo hayi uyena ngesingabe ayitshela ukuthi siyalo nalo naye model kana lo ntombazana wavele wehla nje akekho nje owelwa nomunye safika eGreytown kwafika isikhathi sokuthi ke sihlale mina ngangihlezi eceleni kwebhokisi nomkakhe lo sekhaya umama ingane naye babeyihlalele ngavele ngathi akagade ingane zami naye ngoba beyihlalele nje idining room lapha yamahlezi ematrasini kwangekho inkinga kwangexatshene nokunganankinga baba ngifuna ukukhohlisa even ngisho no mama lo umamchunu isibongo sakhe wayenganankinga wayenganankinga nomama wakhe wayekhona baba beze kuyibo baduduza thina ukuthi batwana bami nilahlekelwe indaba ukuthi yishintshe nini ngoba maye kuzongcwatshwa kwakuyisaturday kwakuyisaturday ngoba bazi balicela abangcwabi ngesabatha lapha kulolo suku lwacela ngoba amaphoyisa kwakuza namaphoyisa saqeda ungcwaba kwafika iSunday basicela ukuthi mina nezingane sisale hayi ke sasala angisazi kwakuyiMonday or Tuesday banza lo msebenzi lo ukuthi baya angazi noma bahlambulula noma babenzana wahlatshwa imbuzi wasifaka nje emakhanda konke la nasenyaweni nabatwana mina ke into zesinto angizazi kahle hayi ke senyuka sezegoli masinyuka hayi ifoni lengane kanti khona ingane kuyangithipha athi ungabisahle ngithi mina why uthi ngadli ngoba ngangimathi ngiye toilet mangibuye usathi hey mama Ntomkhona umntwana wami lo ntombazana babuye bambiza Ntomkhona le kula kuphi mama Ntomkhona ngicela ungabusadla ngithi mina hayi vele umfundisi wami beshilo wathi ucela ukuthi ngiqale fasting kuthi uthi naye wayekhona into awayibona umfundisi wabavela athi hey mama yakani ukuthi mani nihamba nidle yonke into le yabona nje uyabona nje ubushona lo mnyeni wakho uxebuka inyama enye kuwe kufuna wena manje uqala ifasting ulwe nemoya hayi kanti vele ngangikhona lapho mina balifika iplate lizijike nje thothi nganganaso nje nesikhathi sokudla ngiyabuza lo mntwana usiyangitshela ke efonini usithi ngisengiyabuza ngisengila khona ithi ngikwenze njani thi oh ma sazi noma khona izinto bebekufakela zona ngithi njengani wathi ngenzeka bekufakela upoison ngoba khona ukudla bathe bakufaka sakuthele kwachithwa ukuchithwa thiwa inja yadla lokho kudla yafa ngithi hey cha kusho ukuthi sebeyaqala bayalo kanti futhi ngalendlela ngithiphe ngalo mntwana kanjalo ekseni ngo5 sasivuka sogeza angibangisaya ngalowo mina wathi nje mangithipha lo mntwana ngathi angisayi lapho wasayi kokho angisayi yathi nje angisayi phela laba bantu balapha abakhohlakele bayakuthatha thiwa bakhudule ukuthi bakushaye or benzini laba bantu benenhliziyo zabo nje ifiswe ngizwile ukuthi hey Basop kwafanele ngivula amehlo ngempela kufike ke la mase befika la eGoli sebe ubaba omncane antu uhlala eVelalisa mama lo ufikele khona umama lo uza kwethu umdala bayifikele eVelalisa baye emsebenzini mabefikele emsebenzini mina ngifonela abasemsebenzini mathi hey uyofanele ulethe into zabantwana uba uncane umfowenu usimbuzile ukuthi ukushiye kanjani
asho umfowabo mendoda yeah. athi ukushiye kanjani ngithi mina hayi kulungile ngizoyiletha mina ngempela ngiyihambisa awu bangihambisa izinto hayi ziyaqala izinto sekuyashintsha sokushintsha ukwenza khona ke khona intombazana babona ifone ithi umama lo sikhaya Dave bangashulo ngokusho ukuthi wena akho mali uzoyithola hey yobhalwanga kunjani into ezothola izingane ngithi mina ayikhohlwana mina yonke into obani nina ngikhuluma mina sengazi yonke into obo baba mina ngitshela yonke into yeah ezohamba emhlabeni wathi basobhulana la yonke into ngathi mina ngibhalile if wena nazi ukuthi angibhalwanga ngibhalile hayi ngibona ishintsha izinto ngiyafika emsebenzini bayasho bathi ukhona ubhaliwe kodwa ufanele phela kube khona ilunga lomndeni elikuvumelayo ngithi elivuma ukuthini ukuthi wena ubumfazi ka wakho Thabethe ngithi mina basangazi lapha athi hayi mama lisho lephoyisa ithi hey mama abanye sekubheka ngathi akusezwana la ngithi mina ngalesikhathi ngihlaza ematrasini bengazi ukuthi ngumfazi wakhe kababa namhlanje abasangazi ngihlezi nalezi izingane ngihlezi nabo yonke leminyaka ngihlala more than 10 years nabo 10 years engakabi prison note wazi wangena emsebenzini sihlala sonke kodwa namhlanje akasangazi hayi ngilibika udaba lami khona lapha emsebenzini wakhe ubaba kuna thoya bafuna ngazi babizwani okuyiyeni bona abancedayo ifuna nivelelwe inkinga yeah hayi ngihambe ngifike ngihlale phansi ngimchazele lo sifazana abesethi hayi sisicela ukuthi ulungise ngelanga lokuthi ngizokulanda le daba lakho ngifuna niyolibike ePark Town okay ePark Town kune head office emaphoyisa lapho hayi nangempela ngilungise sambe mangifika sebekhona nabo babizile hayi siyehlale nje phansi mhlawumbe sasu more than 10 kwathiwa babuza umama lona yamaziyo uyini hayi beyintombi ube intombi okay kulungile bhalani lapha ama affidavit babhala nami ngangihamba nomunye khona udadewethu omunye oseThekwini kwakuye kuyimi nabo bhutbam kodwa sibhale kwabhalwa ama affidavit ahamba ePitoli ePitoli yafike ya recognize ukuthi okay nazi imali zabuya mayifika imali ke zafika umama osekhaya wayithola yayifana leyo mama lo oba lo ukuze ngazi ukuthi umama lo sekhaya uthola imali efana neyami i-girlfriend yakhe ubhuti baba omncane bingitshela hayi nalo uthola imali engakana ngithi okay ibambe lapho hayibo kubuye ingqondo athi omunye iphoyisa wemama ubaba umfowabo yakho why actually less of authority hayi ngithi mina yini loyo athi incwadi le ncwadi lena ibuye ecourt yincwadi egunyazayo yonke into yomufi ngithi inangazi angiqala phela nokushonela ngithi hey angiyazi mina ngiqala nokuyizwa lonto hayi ngimfona ngithi yendoda manje wenzani la thiwa wena uhambe waye eMaritzburg onzile letter of authority athi ya befana yenze obani umama lo sekhaya uyo nginika ilungelo lokuthi mina ngibe indlalifa ngithi manje indlu sinendlu phela la athi khuleka yonke le nto isorted ilungisiwe ngiqedile ngayo ngihlezi ngapha ngibheke imali esePitoli ngapha uququda leze ingapha yena wayingenela zonke imali emsebenzini iunion kababa yakhipha imali asiyitholanga kwakunemali ebank ngiyakwazi lokho ubesebenzisa iAbsa lo mali loyo asiphindanga sayithola imonto zawela ngaphansi kwakhe ubhuti indlu lehlala kuyawela ngaphansi kwakhe hayibo ngithi yazi lo msizile lo mfazi wangithipha ngibuye ngicabanga ngithi phela indlu asiqedanga ukuyikhokhela thina obvious ukuthi uthi fanele indlu oba sasinayo life cover ukuthi yonke into
mayishona indlu ibe paid up. Ngibuyele back. Ngithi mina hayibo kwenzakalani ngiye ebank lendlu. Bathi hayi. Sayikhiphile ithathe DDT. Sayikhipha nemali ye-insurance eyayisele engango 60 something thousand bayikhipha kulento ku computer bangikhombisa bathi buka nayi imali yanibhaliwe. Manje pho uyathatha ubani? Nali igama lakhe. Hawu. Uyithatha ngayiphi indlela kanjani kwenzeke kanjani? Abesethi ulo wasebank wemama unayo letter of authority ngithi anginayo. Hey. Athi yazi letter of authority ayikhiphile la ubhalwe yena. Ubaba lo. Brother lo yena uLophuzana Wemthabethe omncane. Kubhalwe yena. Ngithi kanjani? Yo, anginayo nemali yokuyimfika eMaritzburg. Ngaze mangakutshela ukuthi kwangithatha 3 years ukufika eMaritzburg. Yo kubhlungu ngishonela. Abantu abazi. Anginakwa imali yasihlanganisa imali. Kuhlanganiswa. Ngoba mangiye master la ithi master no. Ngeke thina sikusize ngalutho ifile yenziwe le. Yonke into yenziwe eMaritzburg. Hamba wona eMaritzburg. Wangithatha mhlawumbe iminyaka emithathu. Ukuyofika eMaritzburg. Phela lemadlanyana leze babeyifakile mina ngavele extend ama room lapho wangacabanga nti hey angifaka ama room ngoba ngizoba nenkinga egcineni yokungabi na income engitholayo mina ngikaze ngidle ngisisento kuyamali ngavele ngahlotha ama room lapho eJardini ukuthi ngibe nabaqhashi hey ngiye ngiyofika eMaritzburg mangifika lapha yabayikhipha ifile yakhe bangikhombisa akukho ngisho iphephe engithi mina walikhipha waliveza ngibone nje ilento yakhe copy ID yakhe ngaso Nkuzimalanga wenza ifraud la ifraud yakho iyaqala lapho ingane akayifakanga umfazi osekhaya akamfakanga nezingane zakhe uzele phela naye ngoba ngina 3 mina la egoli nawe una 3 ekhaya hayi afakanga umuntu so lengane athi umyeni wakhe ifake wayifaka lengane leyo yathi umyeni lengane ngiyifakile mina ngangeke ngishiye ngaphandle ngoba wayengitshelile hayi mbuyi alukho usizo insele ayikho usizo engalithola eMaritzburg bavile bathi nayi fine manje uzokwenza njani ukuthi si clearisha siqede indaba yayo kufanele sithole umfowabo endoda yakho kwangithatha 5 years ukuthi kuyokhanselwa eka brother lo le eMaritzburg ukuthi ukhanselwe eyakhe asazi noma yakhanselwa asazi kwenzakalani ngoba mase ngifika lo nyaka wes5 lo ngabuyela eMaritzburg ngafika ngabachazela ngithi okay fine besinashadile nobaba kodwa ubelobolile ngumfazi wakhe customary yes unkosikazi wakhe yes bathi sicela ukuthi uyenze affidavit yalonto ngihambe ngenze affidavit ngibuye bahlale phansi ngikhiphe certificates zabantwana zonke zinamana ngangazi ukuthi ne underbridge baleka kangakanani yini bathi ilento kune certificate se underbridge sokuzalwa kwakho wena mama wakho babo esihlanganisa abantwana isitifiketi sokuzalwa kwengane esiba negama likababa nomama yes bengasazi ukuthi sibaleke ngendlela ukuthi ungakuphula ulimi sibaleke nangendlela ukuthi uma umuntu wesifazane ongalotsholiwe nje ngiya offerempa kancane sobe sibuye story sakho sesenze ukuthi sifundise nababukele ekhaya uma utholiswe ingane umuntu wesilisa ongasathandani naye ongasamfisi futhi ube sempilweni yakho ongafuni futhi ukuthi ebe nendima ethila kayidlala enganeni ngokuba uyamazi ukuthi akalungile ungalifaki igama lakhe esitifiketini sengane ngokuba noma usufuna ukuthatha izinqumo zokuthi mhlambe wena kunempilo kumele uhambe uyiphila phesheya noma umsebenzi ukuthatha ukusa kwelinye izwe ufuna ukuhamba nengane iyofika lapha bethi cha ke kufunakala lo muntu ukuthi avume impilo yakho ime ngoba wazi ukuthi nganzoyishiya nobani eSouth Africa so ibaleke ngaleyo ndlela ngazuthi umshado but ungaqhubeka uchaze yiso ke lezo certificate ezakunceda ke ukuthi kuvele namagama kababa namagama akho ngiyabachazela ngithi ngeke ngeza la angikhonanga ukuthola usizo manje ngenze njani bathi kulungile certificate ziyahlangana ilento indlu ngangiphethe ne copy ngoba ngayedit office bangiphe icopy ngithi na icopy yokuthi nginendlu
manje ngicela ukuthi ngilungisele ngoba ayikho into engikwazi ukuyilungisa njengamanje yonke into imile lencwadi zezimonto phethe yonke into incwadi zemoto usayithatha ubaba usayithatha baba omncane uhamba nayo uhamba yena hayi mase ngibuya ngiqale buza ukuthi ngenzani nalezo certificate nalo less of authority angaze ngenze lutho yonke indawo la hamba khona kufuneka yena yonke indawo la kuhamba yokhona kufuneka yena mangiye emabhenki okwasasa nemonto ngaphansi kwebank ithi hayi sifuna nami yonke indawo ngathi okay indawo la ngakhona khona ukufaka le ncwadi kuse kwamasipala kuphela hayi ngithule ngibuye ngicabange hayibo mangisahleli ngiye lento eBosberg ngithi ngiyalibeka udaba lami ubaba omncane wayeseze endlini ngaleso sikhathi enza izinto zakhe zokukhohlakala odesi eze mayifika ngelilanga endlini abe sethi kimi kuzofanele ngokufunela iLDP uzohlala khona ngithi mina ingane zazi khona futhi nazo ngithi ingane athi ngizoyithatha ngizosisa ekhaya ukhona uMamchunu uzohlala nazo ngithi hayi into engenziwa ngomnyeni wami angeke yenziwe umunye umuntu bese ngiyamtshela ngithi into eyenziwa ngomnyeni wami ngeke yenziwe umunye umuntu umnyeni wami newangichazela ukuthi akafuni ngiyohlupha uMamchunu naye ngeke azohlupha mina la uMamchunu uzakhele lwamuzi uzakhele imali ngikhumbula kahle sayithatha ebank kwenye ibank la sathatha imali yeloan ukuthi kuyokwakhiwa lo muzi esekhaya sakha sawuqeda umuzi kaMamchunu uthe sewuqedile iloan baba ngase ngithi baba cha nami ngiyayicela yami indlu indawo yokuthi nje ingane zami zibe nekhaya manje asikolotani mama ingane zami ziyaye ekhaya futhi le ntongo zona iyahlala mhlambe 3 years lekhaya ifunda khona nezakhe futhi uMamchunu ziyeza kwami thina sasingaxabene mina namanje ngoba ngisho lo mama loyo uye lesi sigebengu lesi yiso lesi sigebengu ngiyangazi ububoro bemdlela umuthi angimazi understand ukuthi kunento ngixoxela nasengaphandle ukuthi ngesikhathi weqeda ukunigcaba benithela ngalezi zinto lezi umqondo wakho walahleka umqondo wami noma ungasebenzi mangakutshela ukuthi mina kwaphela iminyaka o5 ngihlala endlini ngingaphumi ngomangala ngihlala endlini ngingaphumi umsebenzi umqondo wami ungasebenzi bengitshela abantu hey wena sukuma wenza ukuthi nokuthi uzohlupheka isingane kunzima mayiphuma zesikoleni iphume zesikoleni mayibuya ngishaya isikhi mayiphuma ngishaya isikhi zoze ibuye koko mama vula ngivule ebhangeni ngipheke ngibaphakele badle sengalala ngamaphilisi ngase ngwazi ngamagama ngiyocela kubafazi ngicela amaphilisi yalawo ukuthi ngikhona make ngaliphuza ngidrankeke namhlanje ngiyoze ngifune ngakusasa uNkulunkulu baba angifuni ukukhohlisa nsele siyalahlekelwa zingqondo awona makhuluma ngabafelokazi hayi thina siyalahlekelwa kakhulu salahlekelwa abantu asibathandayo ungangimthanda lo baba ngifuna uqamba amanga angazi lo muntu ngimthole ngina 20 years angazi nje so ukhulume ngenye indoda namanje abantwana bami bayazi enye indoda lapha mina uyodwa nje indoda ebengithandana nayo emveni kwalokho kungenela umuntu uzokwenza ngalendlela ungaqhubeka uxoxa ubaba omncane kuseyeza ke uthi ukimi uzothatha izingane azisekhaya mina ngizomthenga uLDP ngithi uLDP kanjani uyathengiswa yini uthengapha bangazi ugovernment enikeza abantu abaswele mina nje uLDP ngangufuna kakhulu kabe kwathiwa ukuthi vele umnyeni wami wayengeke akhona ukuthola uLDP ngoba uyasebenza wayiphoyisa nje siwaye wakhona ukuthi aza angithengele iboard hayi athi baba omncane cha uzobona ukuthi senze njani uzobona ukuthi wenze njani ngoba lo muzi vele siyawuthengisa ngithi mina unaliphi igunya wena lokuthengisa lo muzi athi ekhaya bathi ngikuthengisa ngithi abobani laba bathi thengisa umuzi wami abobani asakhuluma hayi ngakusasa ngixoxele lo makhelwana wami khona nje omunye ubhuti wayehlala ngaphesheya ilungisa ama-BM ngithi mina athi kulo bhuti qhubekani la ngibona ngathi mina axabana nomfo wendoda ngithi yebi uyangisanganela lo uthi ufuna ukuthengisa umuzi wami athi we mama uwe emaqandeni
nayi imali hamba eBoksburg uyomenzela protection order angikwazi lero protection ukuthi ufuku uthini ngafe ngabachazela nje bathi bhala ngabhala yababiza imali yababizwa yaya ilento yofakelwa lapha ya ama-sheriff la emsebenzini wakanti be-prison order yayo ufakelwa uyasebenza nawo baba uyasebenza baba omncane prison order yebo bakithi wafika lo muntu phela la ebuye emakhaya izohlala nomfowabo engakazi nokuthi umsebenzi uzowuthola umnyeni wami wangena wazi wathola lo msebenzi wamtshela ukuthi hamba uyonza interview lapha namhlanje sokuyolambisa abantwana bami simaba kodwa thina sikwazanga ukumlambisa thina hayi ngenza iprotein mase beqedile ukumfakela lo ncwadi sihambeke siye enkantolo masifika uyazi kubuhlungu ungazi masifika bamtshele bathi umama uthi wena uthatha imali wathatha nezimonto uyaba transmission nasendlini ufuna uthenga isendlu athi abasethi yena besithi manje cela uthathe zonke lezi zinto ozenzile kulo mama uyibuyisele back kuye lezo monto lozogijima ngaso buyisela kulo mama athi nibuye ngeviki elanga idate ayisho idate manje ukusho ukuthi uzoconfirm ukuthi zonke izinto uyibuyise hayibo mangiyofika ecourt ngihamba ngedwa phela mina mangiyofika ecourt sehamba nomama wasekhaya emuva yebo angithi uzilile umama hlezi ngemuva hayibo ngihamba nomnye umakhelwana wami ufuna khona wayeyele edrobheni wathi uzongikhapha hayibo ungitshela uye lo makhelwana ukuthi hey wena nangu ubaba omncane nangu umfazi ngithi umlandile mabefika lapha bathi baphethe iwili hayibo ngiyezwa anti kunamabhentshi hlala la emabhentshini athi kimi hayi la wena ntombi la yabona le ukuthathela konke unakho lokho ucabanga ukuthi unakho izokuthathela konke kusho baba omncane uphethe i-envelope ebrown ngiyabona le izokuthathela konke uzosala unganalutho hayi ngithulele singene enkantolo manje sifike enkantolo phela ngangangena makhelwane yimi uyi sengenela umama ebese ebuza manje ukuthi ngabe umnikezile abesethi yena hayi khona iwili khona newili futhi umthetho abesethi angicela ukukhuluma umama woba ngize ngithole i-letter of authority nangu umuntu onginikeza igunya abesethi umama umthetho wala ngishade khona uthi uma ishona omunye lona omunye ufanele ethathe ufa hawu umthetho obuyapi lo ngoba no ubaba omncane washoda ophakathi akazi kube khona umuntu othatha ofa sekuzothatha over bakwenze njani kimi abesethi lona hayi thola uzofanele vele wena ntombi lalela umthetho nje ngoba umthetho awuwazi wena antu wena ushadele egoli uhleze egoli umthetho wasemakhaya ukuthi kufanele vele ngene ngithi mina ngengenwe naye yodwa indoda hambani ayikho indoda ezongena mina bese bethi baphethe ifile ilento iwili ibisithi manje ayibhekanga nokuyibheka ayivulanga nokuyivula yavela athi yini lo iphethe wemama wathi mama ngiphethe iwili ibuyapi wathi hayi ushiye ekhaya ngibuya naye ekhaya le Natal athi athi uthe maye shona umufi wathini wathi anoyithatha nilethela nqi akasi ebesethi uyazini ngoba nina into zeningi kakhulu I belong la eBoksburg ni belong eJohannesburg nini hambani niye eJohannesburg nonke ayikho into engizongisiza ngayo ebesethi mama icala ilento ukuthi into zakho singabuyi uyabona 2 against 1 lihlulile we anti laba bawu2 wena owedwa manje laba bawu2 bevumelana ngawe obvious ayikho into ngeke sibabophe legodweni ukuthi abayikhiphe lezi imonto nezimali yonke because nomama naye naye by right umyeni wakhe futhi kufanele izinto zomyeni wakhe ayithole but uma yena umama esethi lo okuhlukumezayo uyavuma ukuthi akakuhlukumeze which means sebebabili vele against mina manje yasithi manje ngakho ke lokho ke hambani ni eJohannesburg
vele into ozini nekhona izindlu kuyimonto yonke into liphilonge eJohannesburg. Nsele ngahamba angithi la kusho ukuthi before ngizosize eBosberg khona iloya ngayithatha khona lapha eBosberg ngangithathelwa yilamantombazane futhi la khona wathi nayi loya right thatha le loya le izokunceda izokunceda oh kanti ngelilanga yona iloya ifonele yena umfo bendoda sema office wayo bathi unhlapha simfonele ubaba omncane sithi thina hayi kunje athi ubule lawyer hey wena buyisa zonke lezi imali oyithathile zalo mama nezimonto nayo yonke into uthema iloya ibeka phansi ifoni ngiyabona yena wayifonela oba wayi wafika kuyo le loya mayifika kimi uthi Ntombo uyabhayiza wena awuboni ukuthi amaloya namhlanje asebenza afuna imali so ifika ibhadaro le ibhadaro uwe futhi uyabo athi amaloya namhlanje afuna imali uqothi wena ubuzofika nje nomlomo ukuthi ufuna iloya mina ngifike ngayibhadala kusongoyami lo loya yena sowase ngeyakhe ngadineka ngathi mina okay yobe seseJohannesburg angisazi ukuthatha amaloya aseBosberg ngawufuna eJohannesburg anginamali ngivele ngikhiphe lokho enginakho omncane angithi yena uthesebenzisa yona imali yomnyeni wami angifike eJohannesburg ngithatha enye iloya ngikhiphe lo imali yokuvula ifile ayikho asizananga naloya baba uthe mase kusuka iloya yakhe ubaba omncane la eBosberg iyohlangana neloya lese ngiyithathile eJohannesburg futhi ngiyazi kwenza ngeweekend oba ngathi Monday mase ngiyakule loya eJohannesburg kanti manje sifuna ukuthi kuvulwe le will mangifika kule loya ngiyichazela ngithi mina hayibo kune will lapha phakathi senze njani ngoba phela manje angisazi mina mhlambe ubaba omncane ungitshela ukuthi le will izongikhiphela ngaphandle abe sethi hayi ma angifuna ukukhohlisa abayivezanga will and ayikho enye into esiyikhulumile kodwa ke ngoba wena unayo imali ukungikhokhela ngithanda ukuhoxa angisazi ukungena ecourt into nje engakunika yona ama advice ukuthi umfo wendoda yakhe uhlomile kuyo yonke into obephethe letter of authority ephethe everything ngamtshela ngathi ifraud yonke lento ayenzile hayi ngiyabona wangena ngapha uphuma ngapha hayi ngivele nginxame nami ngiyeke ngithi uthi ngihlukana nabo hayi will akazifundwe akaze siye high court namhlanje akaze senze lutho uthe komunye unyaka nakhona ngasizwa abanye abomama nje esontweni mangithi siyaxoxa ngiyaxoxa nje sakuthi kanti wena ugcine phi nalento yomnyeni wakhe ngithi hey kwa ubaba omncane phethe title deed uphetheni yo yahlanya umuntu umfazi wahlanya wathi ini ayenziwe lonto wangithatha ngifake master mayifike ngomaster ngithi ungiletha kanjani lana mama uthenjiwe uzongifaka emaster dala ngizalana angilithola uncedo athi khuleka la ngizokusa khona uzokhuluma nabafazi abafana nathi uzomtshela yonke into ngangempela ngifake kuyo ngazi noma kwakupropo kodwa nje usebenze master lo sisi halo sisi mayihle nami wahlala nami wangibuza wathi kwenze njani mama ngithi nenkinga thathwa zonke into zomnyeni wami njengamanje ayikho into ewele kimi emsebenzini mangithi ngiyabarubutele bathi cha we mama thina into esiyisebenza izasemsebenzini ezingale ngaphandle asikhona ukungenelela into yomndeni ngathi ngithi okay hayi athi lo mfazi yenziwa lonto loyo hlale pho kwefoni thatha inamba zomfo bendoda amamfonela athi ngiyakudinga la ecourt uzoza nini abese eshiya ilanga kwakuyimonday ebese eshiya ilanga wathi ngolwesine engabe available abesethi ke lo mfazi cela ukuthi uma uza la zana abafazi bakamfoni bo2 uze uphethe ithahle deed ngesandla yo la ngabona khona uNkulunkulu engenzela isimanga yo ngathi uNkulunkulu wami sengihambe kangaka ngase ngikhalela nje ukuthi ngingaphuma endlini eish Nkosi yami sesipakishile nabatwana ngase ngithi nje ngizoyela khona indawo bathi ihashakasha lapha ngithi ngizoyifunela umkhukho ngoba phela nomkhukho uyakhona ufuna ungeke uvele ugxumeke nje uzogxumeka ngani asinalutho ukudla wokuthi kudliwe athi lo mfazi athi hayi wafika iphethe ngesandla kanje nayo lo mama usekhaya hayi masifika ngithandazile Nkosi yami sengenza ama fast ngase ngihlanya mina mangikhumbula ngalolo la ngikwaze kwasa nje ngibhekile ngithandaza kwaze kwasa
angifika le Johannesburg hayi umfazi ahlale phansi nathi ambuza umfo wendoda futhi ehleka athi uyabafuna yini abafazi hayi angibafuni manje ufunana entweni zabo hayi mina kuningi ngitshela ukuthi umama lo sekhaya kanalo ulwazi ngithi hayi kusho ukuthi kukhona into ayisebenzisayo lo baba ukuthi lo mama lo ngempela abhayize ngalendlela enza ngayo ngeke uphisane ngefalo ndoda ngeke khohlwa sinabantwana sinemisi hayi ngithi ngiyamzama mamkhulu ngeke ngathola ukuthi ubaba uze wangenelela nakule mali lento nethatha ididi futhi kini kunemali kwafanele iphume lapho lo mali kwafanele ngithola ingcenye yasophora kwafanele ngithola ingcenye liberty life kwafanele ngithola ingcenye zonke lezi imali even she union noma ngithoka kwaku 5000 akuhlukaniswe nginabantwana phela nami yebo avela athi phuma entweni zomnyeni wami wena phuma hey hayi bese ngithi uyazi azame lo mfazi ukuhlalisa phansi athi musanokulwa benilwa indoda yeni ikhona manje yini lenilusayo hayi ukungenile ubhuti ugamanxile shiqe phakathi hayi mase siqedile ke bathi bese besho ukuthi ithatha ididi enhle kufanele iwele kubani abesethi yena hayi kusho ukuthi uzofanele nginikeze yena lo mashenge bathi athi lo mfazi ke kuzofanele iwele kumashenge ke hoba obvious ayiweli phezulu kwenye isandla sakho imali lena khuluma ngayo ukuthi nethathile angithi half ufanele uye kuyi zonke imali lezi ufanele icezule imoto ezinye mazuthu enye fanele ihlale la kuyi enye ibe kulomfazi osekhaya kwavunywa wavuma yonke into hayi kulungile konke lokho ngizokwenza ePitoli hayi kokhaneke ngiyobalungisela athi uzosise home affairs athi hayi ngizoba se home affairs bowuthubuze bathole incwadi lezabo izigunyazo ngokusemthethweni saphuma ngithi siye home affairs lutho washaya imoto yazula ephosphorus akusakhulunywa le ndleleni kwatile nami ngihamba nenganyami lentombazana kwatile hayifika ke mabasafuna nokwehla ngithi pho ngiyanani phuzu kodwa hayi asifuni sesiyahamba sijahile ngathi hayi ayikuphi bahamba lokhu ngabagcina lokho imuphi lonyaka kubagcina kodwa ithahlithithi siyilande nini yayingakaqala iCovid shothi ngabo 2018 ngisort of lapho nje Nkosi yami lokho ngabagcina lokho ke ithahlithithi siyabuya ngabuya nayo ke ithahlithithi lo muzi lo wakho nomyeni wakho yes nayo ke indaba ke mase ngiyolungisa indaba ePitoli phela ukuthi hayibo ngiyePassion Fund ithi mina phela sibabili ngeke if ngicabanga ukuthi umama lo sekhaya uye kuphela nami ngiyadinga ukuthi angithi imali yamaphoyisa fanele iphuma ngathi ngisale sazobuza ukuthi umuntu obeyiphoyisa kunezimali ezizengane ezabatwana zabo bayithola bayithola abantwana so now amakhosikazi wona kuhamba kanjani ngagcina ukuthola lo ngxenye leyo yafika nayi lo sekhaya wayithola after that sebefaka iloya mase ngithi mina ngiye la eJohannesburg ngiqale ngiye la hayibo mangifika eJohannesburg bathi mama sizocela ukuthi ufinishe lama form khona nabantu owasemzini fanele naye asayine la hayibo ngimfonela ubaba athi hayi angisangena entweni zeni mina ngabe ngisangifaka okay fine ngibuye le khona la but hayi kuzofanele umthole umuntu ozokusayinela wasemzini wakho ngithi mina okay angimtholi ke ayikho into engizoyenza ngizokwenza njani ke makunjalo hawu ngalelanga ngize ngithole omunye esahlala naye straight noma yena kuThabethe lo wangapha angithi ngale awuThabethe obaba ngamaswati laba bangapha ngakithi konquthu uThabethe yes uyavele ngeke ngahlala naye endlini uyamazi umfowabo namyanga ngithi hayi ngizocela uyongisayinela mase sifika le ukuthi okay nawo amaphepha phela sengwalethile sokuneloya phakathi evalile hayibo sengifonele ePitoli ngithi manje ePassion Fund sengishiwe ngaphandle ke mina angisazithola into imfanelo zami ngibe ngibhaliwe hayi bathi kunomuntu ozokhuluma naye
hayi yakhulume nami lo athi kunelo yengenile la and wena kuthiwa umfazi lo sekhaya ukuba akakuvumelanga ukuthi wena ube umfazi uthi yena akakuvumelanga wena ukuthi ube umfazi wendoda yakhe. Hleke umakhelwane athi hayi le uziyabuya ke la sebethathe lento yesibaya sebesebenzisa yona. Yebo. Phela nina lezi zinto if ethi ikhuluma kanje wakusa necourt. Phela umuntu if into uthi wena uvumelana nayo angithi wena awuvumelani nayo. Awuzugcina nje uthi hayi ngivumelana nayo. Fanele ngabe uyamtshela ukuthi ngakuse inkantolo ukuthi wena ngifuna ukuthi ube umfazi wendoda yami. Yeah. Yibo lobo bula ke lobo bhaliwe lobo engabutshelwa mina iPassion Fund ukuthi cha umama osekhaya uyakuchitha. Kwaba into enjalo kanti kuze kube manje angikaze ngithole lutho. Ngizamile ngisebenzile khona. Kwafanele ngabe ngazama ukuthenga lo loya. Kanje ke kwamali yeloya nganginganayo. Phela wonke lamabloyi bengilokhu ngidlula ku hayi bengashiya imali. Ushiya imali. Bengishiya imali o2000 ukuvula amafayili akudlali. Bengishiya imali. Mhlawumbe ngaphambi kuba ngikhulume. Namhlanje ngathi ngingena esikoleni ungifundisa okuningi. Kuningi ongifundisa khona kodwa sokuxoxa sisekhona lapha ku podcast kuningi ongifundisa khona. Ngizophinda futhi nami ngithola ithuba lokuthi ngikhulume. Mhlawumbe njengamanje kuyona yonke lenkinga le sekukupla sekuvimbe khona usuthi kukhona la udinga khona usizo kumbukeli noma sekuyinto nje othi uke wabhekana nayo. Ngiyadinga kakhulu ngiyayidinga bekungcono ngisasebenza. Yeah. Bengikwazi ukuhlanganisa ukuthi abantwana bami badle. Yeah. Namhlanje ngihlulwa nje ngogesi. Yes. Ngihlale 5 years asinagesi asinanix kuloya muzi. Njalo fanele ngicela amabhodle ngiyopheka kwamakhelwane. Escom mina yathola ukuthi ngiyakoloda vele ke nje yathi uyangithola imbridge vele ngangibridgela iskofi kuhle ngikuphuma iqiniso. Bridge nje vele bangifile ke lo mali loyo. Thema bebona ukuthi angiqhubeki ba eda futhi again. Ngabona ke la ugcineni ukuthi sebengikhiphela sebawudonsa nje bawukhipha bahamba nawo straight. Ngihlale more than 5 years ugesi nganawo. Ngicela komakhelwana nje ngiphila impilo ebuhlungu baba ngifuna ukukhohlisa abanosizo nje abanganginceda ukuthi ngiyadinga nje ukuthi lento ye-lawyer isuke ngoba lento iyanginika ukuthi laba abantu baqala ifraud eMaritzburg sebengathi la eJohannesburg akusesi ifraud le abayenzayo le ePitoli abayenzile ukuthi ukwazi ukuthola nawe ipension fund umyeni wakho. Yebo ngiyayidinga kakhulu le yamali izokhona ukuthi angithi ubaba uyo bebhatala namanje isikolodo samanzi sagcina emhlazana ubaba ehambile emhlabeni from 2010. Chaba kushithi thina singadlelwa nendlu makubo ngempela umasipala wethu akusolo we-ANC omunye bonye umasipala nje hawo ngabe dala sesithathwe nezindlu phela mase ukuthiwa ukoleta more than 200,000 yendlu imali engaphezulu indlu sithenga ngale yamali thina sayithenga izindlu thina seyila ko 100,000 sashipile hayibo isingaphezulu kwendlu. So manje makuthiwa khona umuntu onolwazi lwento nje ukuthi ke manje sidinga ukuthi at least uma akwazi ukuthi aqaqeleke le pension fund yomyeni wakhe because by customary law leyakhona wena ubushadile umakoti kuloya muzi ngokuba zikhona inkomo ezaphuma ngaphezulu kwenkomo ezaphuma unezingane owayithola nalomuntu and futhi kuneqiniso lokuthi wakubhala phansi. Yebo umbhalile. Uma kukhona umuntu akudingi futhi ukuthi azabe yiloya lo muntu. Umuntu nje onolwazi oluphelele ngale zinto futhi ngizophinda futhi ngithinta abantu kunabantu engisebenza nabo abayazaziyo lezi zinto lezi ngizobathinta basimotivate kahle incwadi besitshele futhi ukuthi asiyise kuphi. Ngizomthinta nje masiqeda ukushutha le podcast asilayele ukuthi singenza kanjani. I think yona inkinga
kuthi asazi ukuthi mhlambe ke sekudeep kangakanani ngale kodwa uma ukuthi le mali kwakumele igcine ifikile kuwena siyacela ababukele ekhaya bengenelele mhlambe kodwa futhi nawe unga-add ama ukuthi kuphi nakuphi la ubona khona ukuthi bengasiza khona uma ukuthi lokho okushilo bekungaphelele ngikuphi ithuba nje uma ukuthi uqhubeka uchaze uma ukuthi khona osengakuchaza kuleyo nkulumo. Okay. Yeah. Hayi banginceda ngiyacela nje impela uncedo olukhulu ngoba lezi zinto thina abafilokazi siyalimala makhambo baba siyalimala ngempela ngibese ngiyibuza mina ukuthi hayibo umuntu mayekwazi ukumosha ifa lento njengomuzi kamfowabo ucabangani izingane athi ngisanda zongena nami kuleyo nkulumo batwana bami baba angifuni ukukhohlisa bhutis batwana bami balimele owentomazane udonse kabuhlungu cabanga ironda pet ingale yamakhabishini hayi la lesilanga le ngasedon park behamba ngeenyawo uzuyasho ukuthi ma ngiyalala esikoleni ngithi mina ufanele sisukulala ikude phela le ndlela ukusuka la uDWB ephumula Rondabex uzofika ngale athi ngiyalala eklasini njalo ngifike ngikhathele kube khona izingane ezazinceda ke ngalowo mzuzu wawabona ingane igibela ibhasi igithikithe liyi1 afike lo mntwana namanje lo mntwana lona ngiyamthanda uyazi naye ngihlala ngimtshentshisisa usehlezweni yami Felicia anjalo maye athi ikhuleka asazohamba ngenyawo njalo mabefika ebhasini uFelicia afika bhadali agijima emuva amtshele lo wami athi ume wena egcineni the time benye begibela laba bese yaphosa ithikithi ngaphandle lebhasi afika bhadali lo naye andlula kwaba ngcono ke kodwa umbona ukuthi ulimele lo akathanda uncedo lokho eshede ma ngeke ngisabe ukuthi ngelilanga ngizophoxeka umuntu akazi ukuyenza lento mina ajwayele ukuyenza sasa bese ngithini ngithi mina sithi mayekwazi uncedo vele uzokuthola kubantu yazi ngaze ngabiza esikoleni somntwana kwathiwa akaperform kahle maths ngithi mina vele maths obvious ngene ekseni vele izomshaya wafanele aphume ke ungena ecollege waphuma ke ungena ecollege waphushwa kwaba nalokho ukuthi ke ecollege after that wahlanganisa izinto ke walungisa lapho wayilungisa khona oba nase college 10,000 eyafuneka mayizofeyila ulevel 3 eseqeda owafunda iminyaka emithathu mase ezoqeda kulonyaka angazi ama subject emabe mangaka waphasayo kube ne subject ayifeyila mayithi uyayifail kwafuneka 10,000 akasakhona manje ukuya ubefunda la eCatholic la yini iWC akasakwazi anginakwa lo 10,000 akekho nomuntu ozonginceda kwafana umntwana abuye ke manje azohlala phansi sengishilo ngathi okay anginkinga yikho umntwana ngizomphatha qhubeka phela manje kuzoqhubeka ngani athi ma akukho kunye lo 10,000 ukuthi usuthole kunzima aze ngithi mina yazini ngoba ukuya lapha ecollege uyenza lo 3 years ukuyibambezela nje kungcono nje ukuthi wenze umatric ngoba vele busufike kuqeda ngomatric wakho abuyele naye konye ilento isikole la shaya umatric wakho onhlanhla lo wavele uphasa wabuya ke manje ozohlala ke manje sehlezi ke wathola umsebenzi ke njengamanje uyasebenza ngimbo nje uNkulunkulu nalapho ukuthi yazi kube khona income anyana engenayo kodwa uyalimala njengamanje wenza safety usaqedile ngesafety fanele ngabe uya upgrade anyuke phela akakhona fanele namanje uyasho ukuthi ma ngiyafuna ukuqhubeka kodwa angeke endlini yabona kudliwe masenza lezi zinto kulezi ikole senza kuzo phela uma ungekho government ngeke uthole nesifasi uzobhadala nje kuze kuyovala bhadala nje mabethi 15,000 or 30,000 ukubhadala yazi inkulumo yami ikakhulukazi njengoba ngisho ukuthi ngifundile kakhulu kule nkulumo esixoxa namhlanje futhi ngiyazi ababukeli bethu angeke bekulahlele ngaphandle lolu daba lolu oluxoxayo lubhlungu kimi enhlizweni lubhlungu because ngumuntu wesilisa ngumuntu wesilisa nginezingane thina singamadoda sinamaphutha esiwenzayo ekuphileni kwethu emaphutheni esiwenzile sizama ukwalungisa ngoba sithi sifuna ukushiya abantu esibenzela amaphutha nasekufeni kwethu bekwazi ukuthi belungelwe izinto noma impilo ingabi inzima kubona noma sesihambile iphutha lendoda ke
ukuhluleka ukuhleleka usaphila. Ufica ukuthi unomakoti ekhaya, uphinde ube nomakoti eGoli, mhlambe futhi uphinde ugcine uba nezinye izingane ngaphandle. Leyo nto sukuyenza njengendoda vele kusuke kuxova ngoba lawo bani labo bazohlukana phakathi. Kodwa into engiyithanda kakhulu kumyeni wakho akakaza kufihlele ezinye zezinto ezasezenzakalile even emva kwakho. Akakufihlela ngane le akayithola ngaphandle futhi wakutshela ukuthi lo ngane ungayivaleli ngaphandle. Waphinda futhi akangakufihla kumakoti ekhaya. Waphinda wakwakhela ikhaya eGoli. Waphinda wakwakhela ikhaya. Waphinda wakhela uMamchunu ikhaya ekhaya. Uyabona? Now into esifike yenzekeke ukuthi umyeni wakho bebephila ngezimali zakhe esaphila esiza abafowabo ephila. Abafowabo bekwazi ukuthola impilo ngomyeni wakho. Umndeni ukwazi ukuphila ngomyeni wakho. Kodwa ekufeni kamyeni wakho sebehlula bona ukucabangela izingane zikamfowabo. Uyabona? Lento lena ifika ingizuse lapho ubhlungu ukuthi asithi noma sihlela siphinda abafowethu size sikubhale phansi ukuthi abangasondeli ezintweni zezinkanzana. Uma kukhona into ofuna ukupha umfowenu mbhale phansi kwiwili ngimupha lokho kodwa akangasondeli kuloko. Ngoba angeke ukuthi ubumthanda umfowenu uzokwazi ukuthi wena uhlukumeza unkosikazi wakhe kodwa indirectly so uhlukumeza nezingane zakhe. Ulala umusi. Uyabona isinqumo sikamfowenu akasithathe ephila awunayo indlela yokuthi usihlibhize wena ngoba ungahambisana naso. Ukuthi umfowenu waqonywa eGoli wathola intombi waseyilobola waseyakhela indlu. Ekushoneni kamfowenu wena ungene lapho. Ukuthi wena beningamthandi nomfazi oseGoli awungene lapho. Akuyona into lenkulumo ayihlangene noThabethe ubaba omncane ayihlangene naye. Akukho nje la ngena khona. Yebo, lenkulumo ithi bafowethu asisebenzeni singamadoda. Asiyekeni ukuhlukumeza izingane zabafowethu ngenxa zefa. Ngoba angeke ukuthi ubungithanda kodwa ukwazi ukuhlukumeza izingane zami. Hayibo. Lezi ngane lezi eyikaThabethe kancane lezi wayizala wena ngoba nazo ezakhe impela iyigazi lakhe ngqo. Hawu sizayifana naye. Ukuthi ngaze kuthiwa uphuca izingane ifalazo. Ngenxa zokuthi nina nikholelwe ekutheni lo seGoli akafanele ukuthi engathola izinto zikaThabethe. Hayi, asengifanelanga mina. Ngobani? Ngoba nakho awu intombi yaseGoli ngesingapha. Hayibo. Abantu baze bakhulume egcwala umlomo. Abamfuna umuntu ongasiwo wasendaweni yabo. Mana bakuphi labantu? Le kwaKophi. Kokophi. Msinga. Hawu uThabethe wasewangakithi. Hayibo wangakini le Msinga le. Buka ubazohlukumeza umuntu wasenquthu. Kusho ukuthi thina abasenquthu siyinzalo ebuya phi ke thina. Ngoba nawe ungasemakhaya. Phela mina ngikhulele enquthu mina. Mangithi Friday between Friday nenquthu ngisemvunyane mina. Usemvunyane ngiyazi mvunyane. Bafowethu. Eqinisweni uma seyithanda izingane zabafowethu sasibathanda nabafowethu besaphila. Ezinye izinto angimele singene sigamanxe. Ilento le ayibangisa umsindo akuyona nento engaze kuthiwa ikhulunywa kakhulu ekufeni kamfowethu thina kumele senze sure isiqiniseko sokuthi thina senze iqiniso ebelenziwe umfowethu nongabeke umfazi osekhaya uzothi uzongangithandi mina ngenxa zokuthi ngenza into ebifuna umfowethu. Umfowethu uma yena ekhethile ukuthi ufuna ukuganwa intombi yaseSwaziland agwane yaseLimpopo waseganwa yasenkandla umfowethu wenze leyo nto leyo. Akekho umuntu ongafanele acazelana ifa likamfowethu kulabantu ayibakhethile. Yebo. Kuma nje mina ngangamjikisa kule ntombi yakhe. Ngoba ubaba bebesethandana lade kwathola bese benomama wengane yakhe. Engathi noma ngilwa ngikhala ngababiza futhi ngahlala phansi na. Kunokuthi yena ubaba omncane angi-advise wavele wathi thatha impahla uhambe ngizokunceda mina wasuhlala le hayi la ayikho into enginceda ngawuhlala la. Ngathi mina akusi-advise ukunikeza umuntu lo. Umuntu maye ngiza kuwe ngikhala nsele ukuthi hayi nanga umnyeni wami bo engasalala endlini. Angithi ufanele wena yipi indlela ofanele ngincede yipi yokuthi ngithathe umthwalo ngiphuma ngihambe. Bakwethu hayi ibhlungu yona lento le ibhlungu. Uphila angazi mina uphila yipi impilo lomfana ndithi swangiyibuza namanje. And lento lena ungangilimaza mina vele sengilimele already. Mina ngilimele baba. Ngilimele mina. Kodwa abantwana
Uyazi kumanje baneenga yomfana ayifuni nix. Namanje beshona yena beshuthiwa bekushona ingane kuyafonwa lapha endlini abafoneli mina bafonela lo labatwana hey ubani ubaba omncane wakho useshonelwe ingane ibulewe thuyibule angazi ko Alexandra angazi biyenzani ibulewe umphakathi uyazi wakwazi ingane iquma la iphone manje ngena apha lapho kusho yena lo wami ngena apha yena ngiyeke mina akukho la ngena khona ngoba kokuqala ubaba omncane kunjena nje izinto imoshwa kuyi uyayibona ukuthi engisigcwele enganeni ngabathe ngiyabancenga yehlisana imoya hambani niye khona niyongcwaba bathi wema asiyi ubuhlungu ubaba omncane abenzile kithi kundlula lo bazositshela yibona ngoba thina usibulele siphila yena uyakhala manje uba yakhe ingane isibulewe thina usibulele siphila eish madodana azama ngithe zamani yenzani show yenzani ukuthi nihlanganisa amasente ukwazi ukuthi bathi nje wema akukho la siya khona bayeke labantu laba bantu basingcwaba umuntu masungcwabile uzophinda umvuze madodana hlungu into abayenze batwaneni bami leyo mfana futhi uwesi ienga nje egcwele kuloya mntana leziswa ingane zethu zizegcine sezidlonya uphela ngaphandle bese ingane egcwelela ngaphandle ezidlonya uphi isoyilinyazwa yimndeni linyazwa umndeni lezingane lezi kumanje nje ngiyambona kwami namanje ngihlala ngimbuka ngimbona ukuthi la engengaka ibuyaphi akwathele kwami hey kuyikuthi nje yehlisa umoya awulimele wedwa namanje ngiyafisa ungabe naye ubuyele esikoleni njengabanye abantwana wazwa behlala lapha ehlenyuka ezitradini la hlala khona ngaze ngacela abanye abafana basekhaya ngathi yana nimzamele uthola itoko namanje ubambile Johannesburg bonke ngifuna abafundi baba wabo wazi washo wathi lezi ngane ngifuna abafunde ngoba ngiyazi ukuthi uma ungafundanga uyahlupheka uyozongena egodini uhamba uncedwa labe wonke abantu uhamba ukupheshwa into engaphesheki kubuhlungu into ayenziwa umfowabo wendoda yami ngiyayibonga mina ngiyabonga makube laba sekhaya babona ngathi izinto zibahambela kahle siyababongela nalapho kodwa le bengalahla abantwana bami ngoba abantwana bami basesizini cishe balahlekelwa ikhaya cishe balahlekelwa nayi i-future yabo lona namanje akazathola imali zakhe lo mncane bengakaze ayithole namanje ngingathi ngitshela ngithi ufuna ubuyelele obazayo emaster ngithi hamba ubuyele emaster ukwazi ukuthola ilento imali yakho akasafuna ukuya la angilapho master ngilapho angizokuya la emaster yakho lo ngithi mina hamba phela yezomnceda just unthole noma ilicense ngoba nokuhlala ungaqedile kuseyinkinga mina ngithola umthwalo nje ubaba khona ngidonsa ngandlela wathi ngiyakucela ingane zami zonke ngifuna ifunde siyaxolisa ma hey madad solokuhamba mina uba ngifikelana nje ngiyazi ukuthi ngifike ekugcineni ngiyazi ukuthi kukhona okuzovela khona okuzolunga bakhona bazoswa kufanele impela hey madad ukuthi kodwa ke asikuveza ukuthi mhlambe siyimndeni singenza kangcono emanage bayibethi mabili ama side story kodwa iqiniso ukuthi akufanele thina silahle izisu noma silahle igazi lethu egameni lokulaya izinqumo zikamfowethu inkulumo lena ingikhumbuza inkulumo ekakhulunywa unye umbhemu okuthiwa usilo samabandla ngubane ebeyikhuluma lapha ku TikTok becwebe inyembezi ekhala ethi awukwazi ukuthi owasemsinga naye ethi awukwazi ukuthi ade ungibona ngisebenza kanzima ngisebenzela izingane zami ngimsiza nami ngalamasente ngiwasebenza kanzima ngivuka ngizama impilo engcono ngibeka isente phekwe elinye isente ngibekela izingane zami ngikhanda ifa lezingane zami ngithi mina mase ngifile nina mase nihambisa izingane zami ezinkantolo nizehlise nizenyusa ngoba nina nifuna imali zami lezo mali enizothi mase niyitholele nihluleke futhi ukusiza izingane zami senibona ukuthi nina izingane zami asifanelwe impilo engcono lebisetshenzelwe yimina ngubaba wazo
kangangoba uma izingane zami zilwa lempi nina ningakwazi ngisho nokuyibulala. Yo. Lenkulumo ikhulunywa uSilo Samabandla wangubani. Bayafa abantu. Befela le ndaba yamafa la. Bayafa abantu. Kwesinye isikhathi ke kodwa ufika ukuthi umndeni usukuhlangene uthi umndeni uma usuthuma wena phambili ngoba wena wesilisa khona uthuma wena phambili ukwehlisa ukwenyusa kuklenywa imali eklenywa yonke lento le uthola uthunywa umndeni wena ngempela ufakwe ngekhanda wazi lutho mhlambe bekuyona situation athi ibhekele noba Buthabethe but eqinisweni ayibanga unfair kuwena naseyinganeni zakho makukhona into ongakwazi ukusiza kwi podcast siyacela ingane zakwethu nilekelele futhi siyabonga ma ukuthi ufike uzosixoxela le story futhi ngicabanga ukuthi bakhona nababukela abafundile emakhaya njengoba nami ngifundile ngicabanga ukuthi ezinye zezinqumo zami izoshintsha futhi nokwenza kwami kuzoshintsha and ngiyabona ukuthi lento ihluphekisa izingane zabantu kanjani nawe ingane yabantu eyagcina ihluphekiswa ukufa komyeni wayo and baningi abafelokazi ababhekene nalenkinga thina nje singamadoda kufanele ukuthi senze isiqiniseko sokuthi lapha emafeni siyabhalisisa senze isiqiniseko sokuthi izingane ayihlupheki zihlushwa imindeni yethu nathi sinayo imindeni yethu abenza ngathi bayasithanda ukuthi noma sesidlulile emhlabeni benze ngalendlela okwenzeka ngakhona kodwa ke siyabonga nje ukuthi ufike uthathe nesibindi sakho inkosi ibusise kuzolunga sinethemba futhi bazosiza ngisacela ushiye inamba yakho kwenzela ukuthi umuntu ozobe kudinga akwazi ukukufonela mhlawumbe ozobe kudinga ukukusiza kakhulukazi yebo ungayishiya inamba mama 079 72 52 888 ungayiphinda futhi mama nami 079 72 52 888 yebo hayi Ntombi gama uMashenye sibonga yebo hayi cha ngiyabonga nibe nobusuku obuhle nisale kahle emakhaya siyabonga kakhulu